Ka jingkrong khajna be ai na ki kali kids year ki bawan na shabar ka jilla kala nang yai peteng ka ba la kenno bakane ka long ka ba be ai ka ba ya kane ka jingkrong pisa be ai la sei madan da ka seng ribhoi youth welfare organization RBYWO harangkat bat ki jingpin shisha katei jing sei madan jong katei ka seng kala long hadien bakalayo e ka jingtip bathikna ya ka jingdon kti jong ka wei ka kunhun ya ka balatem kum ka MS 77 Corporation ka ba pin entry yaki kali kids year nadu ki pick up bat ki trong kata hakador laipo hajar tengka ka wei ka pick up bat khandai po hajar tengka ka wei ka trong bat lada kim ai ya ka buy entry la kenno bana kalian ki pulet ka bernihat kim pelait bandrung syapo ka jela kat kumu presiden ka RBYWO upa aban karnayor layatu bahalor katay na kaliyang kaseng ken salit ban ujor siya menteri katanan rimran ne ka animals husbandry ka sorkar jela uba EL heng ban panjing syai ba mano balong try ya katay ka MS77 Corporation namar katkum ka IFSC code uday jong ka district Itanagar naga jela Arunachal Pradesh. Shushu uteu nong yalam loong ru balada katei ka khajna ka rung sa kapla tengka jong ka sorkar ka sengkam persya henrei lada ka leitpat sa kapla jongno re jongno ka sengkam la ban priang dalele ru namar na kirukom lum khajna lingba ka jingpau ban hapsiu lingba ka GP sa ka corporation ka peni bakadon ka kunhun high level ka babam sam ba penyat shibon ni kikambe ai din mentar bala lai benai sa benai kalau don kata ka jing ujor akaba nakaliang ikun hun sing balang ako ka tem riboy kumga confederation of riboy people patui duwe ilami sakmat bon ujor habede bata jing krong khajna na ki kalitik sia gowan nabadela habene ka juga benta nakaliang ka megalia poultry association ro kalami sakmat ban kersyam dia kata jing krong khajna da kata veterinary kapag lakot sa kalay po hajar hadu nday po hajar kaway kali kane ka jing kersan ka jumki ni so nakalian rumiro nakalian dari boy ni welfare organization ro ni so day man aga jing kersan dia kate ka jing kersan do kate ka megalia poultry association habe ni ba kate ka jing lu hajna andre haga ban kong kung ban sukun sa india haga ban kong nakalian ba hasendi ba Marsan Hasendi bari presiden jong gawe naki askon siari ba dido siar ia mis kman bandum ya ketika hajna henry naklian kini lagi sobe merkesan ya kata ke ba poultry askon dalam ba merkesan nomor ba kakentiu ya kata ka jingri siar dong kilo kadon siar ka ba kitrai jela jong ilo ka kiu kada misim hajna na kitigi bana bardela henry ke ba sulsi kalau ba iba ban yo ka jingsai ka bati kenapa mano bandung yang ketika pisah batsano ketika pisah kale lada ka pisah ka bakilum laipo hadu tundai po haja ka wei ka kali kis ya kale siya katana revenue dan ka plat ka yung ka sorka jela kamud ba ni da tersan kurai ketika jinggur jela nomor kan wala ita kayo lapat dong jela ka ni nomor tumbati i bon dijinya ki nakarian kuno ikali tambah ni aku lapar bani yo man tumanta hapsu pressure pe dagi jingmi isa ba daga ba yakun persya bani ya fi persya na banta bani yo ego hok katulo ke tuki andre mentapat ketum ke jinglap ke jini hak bani pom lalu me kene bisa langsung GP saya kata MS double seven corporation kene ke MS ngakwa mkeli ke nakatran dari ke kene ke double seven corporation nakalian tuni nilai dulu bahas nagi apa ini kan jingkro jing ujor ke tuni ya kan MS double seven corporation apa nyipe ya ka account number jong kan MS double corporation apa ka HDFC bank apa nyipe ya kan ka account ke ba sini di ba skill kan hajna ya skill ba GP ya kan ka account ba apa ngiwat lembang IF SC code jong kane HDFC bank jong kane ga double seven corporation abang ipe yuni IFC code kade sepo ka
Itanaga mo umno from nang ne hapsiu sadu sade kane ga kalade ga kam bangsa kaba serthei la no mo aba ni lu ba hek na kalian ni om bangam dan dikti di na semua lo mo ba kat ka kenat ka ba pe kane ga om ba ngin dan dikti di aba kinti di aba don kum kane ga dik from ka jana bale kim mujor na kalian dikti bale kim fatem dang sen haji ni hamus na muladab tang da kabashi yakran pun aku dang wei nong elang mo da kabashi yakran pun habis tang ba khasan haja khasan spa kan berpelai wei kali ndai pasakiam tang daga ka ba yakran pun ndai kaneli matang iyo idon ki message kiba la screenshot kiba pa shani lu ba isiu syakani ga MS double 7 corporation kaba ka akon number tadi sepo kita naga arun sa perde halo kene nagalian ini kwa bansai de kwa ban pan kisai no bahe na uhan naga veterinary lemba minister ban nagalian jong minister ba un sai yang ni lemba ka tinho lemba sekretari ban ai kisai halo kene gajing do sini ni kersan ro ka ba ka confederation of river people ka ko ka lami sekmat ban yakun kersa kene Henry adu menta ya kabaki dan ya cekmat bat kaba kongsan hi kalong bangi kwa bantip ba menta adin ba ngila ujor ba ya kan ke MS do Instagram corporation menta ba ki hapsiu cash lene hapsiu GP hi direct shouting ba kampung presiden do tegi nong dosiar uba basan kasandi jaga GP de jogo ba website kasandi iba bagi ajisai baladani bio ajisai lasai ne lasisi kumut naglian duni musim ka kasimjam daga bangin jor ngkong daga FIR bat nilai keren ro bat legal advisor duni kumda bangin ya jadi ne kam hikmat lada kumal om ne balada kan ka pisah kale be jaga kena revenue kan long bisa ada jumut toy namta ga jela duni andre menta kumbangi kane ga jingkrong hajana kam semla lek caka revenue bat kalale tembang siapa pela jono sini Yo to bidan kijing bersai, lalu filang kisai kita ki gua kita ki jipe. apa ini bagai jing sisa apa ini bagai jipe nagal yang midon kato anu tinggi di kila screenshot jadi tinggi bagi sen jipe bat nila yo lagi di account number gitu tidak dia karani sapalang setiro nama tabanyo untuk kisaki Tapi yang ban ujur daga FIR ni ka ejahat no. Sisa kisah saya kini bentar pin ai gini kijing ujur. Lah kalau saya polis ne saya yang bisa. तो habe dei ba katan pi balai ba proses ne balai ba bun bhagi ba kwa ban sari boy ban man tres po boy no hakating i jongi sari boy sa dambe kade ka basiso mo nadu ba khando nadu ka repariam biso ipai kade ka basiso sisa ba ngai i ba kating siso tambe isu de hatang ban ta ka repariam biso ipai de gaji siso haji tambe aidro ka de beserthei nadu napo jorobat hatpo du po lumdingan lada tipai hapo riboy idon sisa sibun kita ki jinglum hajna be ai idon ki kot islam ko bala pen sisa ba napo diskonsul ki kim semo ai guess ban peniyang ya ki cekit be ai hapo bersurok ya ka ba lakhang sipor lakhi sipor henry menta ine kidang jai beteng kidang ya beteng nila ai ke jing ujor sepo diptik misioner juga riboy ndre ni penban kun kini jing ujor duni ya kini kambe an kim sem latri kam satia hadu muta tenang kalian duni teng ni so du jingkermen abai dei bag jing ujor lada dei daga FIR ne lada dei daga jing ujor daga jing thor segi bor bahalor ne te nikminti bagane jing ujor duni sai ba head beri minister insyukia bat lada insyukia ko ba kadi panmen hi kadon bertalang ko jenek habe di bagan di na unjuru kacing ujor duni kata kadi jiya nanti hi ngim laban lai
minyak ini kom dekat FIR siapa tenat kulit bat kumbangal kong ipi bangila ya keren bat di legal advisor jungi kuno banginya ini kam ada de bande sekutru ni banse namar ba ipa ban syai no ipa ban syai lada de gabala lek siapa government disu movement de ban om bande siapa simet dari mut kam ingin saya persiang gila pat bangnya apa ini pun keba ni la persiang banyak keren bagawan saya yang hospital jungi juga layak pun sistem de nagalian dulu orang bayar dulu ya tahu wana po umran dari kode vice president jungi ke nagalian jong hospital gila itu bat mentah si kamro udang pun bat lapun sisa ba mentah musim su saka MS7 hendrai la siukais pala hak baik ya ka GP siau presiden jungi ba wan saya kasih